kazi ambayo tunaweza kufanya pamoja kwa kuweza kurenforcer cohesion sociale hapa kwetu Nyabibwe. Kwa mfano tunaweza kukamata kazi ya ujenzi wa masomo. Masomo kama inajengewa itaweza kukutananisha makabila za mingi, watoto wetu wataweza kukutanana pale, na pia yule ambaye alikuwa akijua kama kabila fulani ni ya mubaya, wakati wanakutanana pamoja wanakuwa na mazungumuzo, wanakutana kumbe watu wote vrema wanastahili kuishi pamoja, watakuta vizuri ya huyu tunaichanga na inaweza kutusaidia kwa maendeleo ndani ya mwingine yetu. Wakati watu wanatumika pamoja, wanalima, wakati tunacheza pamoja, tunatembeleana, hata kuoeana vile vile, wakati watu wako pamoja, wanapaswa wanafanya vile vitu ya kawaida na itaonesha kama amani iko kati ya ile makomunote zote. Gouvernement wala wafadhili banapaswa kuwa na créer ma entreprise na ma association ambazo mutakuwa representativite ya zile makomunote.